Mheshimiwa William Ruto, sisi leo tumekuja kuomba, tuko katika kanisa ya Kiadventista ya Tonga na tumehubiriwa na mapasta wetu wa kanisa ya ICDA na wametuambia tuwe na amani siku ya uchaguzi. Na mimi naitwa Okongo Omogeni. Mimi ndio senator wa kaunti ya Nyamira. Sisi tumesikia umetuma viongozi kutoka kaunti ya Kisii. Walikuwa hapa. Wengine anaitwa Mheshimiwa Osoro. Amekuja kutisha sisi, kutuambia kwamba ile kura ambao wananchi wa Nyamira watapiga eti wataiba. Wananchi mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Mheshimiwa Rais, umeona hiyo ni sauti ya wananchi wa kaunti ya Nyamira. Sisi tunakuambia utuache, utupatie uhuru, tuchague viongozi ambao unataka katika wadi zetu 3 za kaunti ya Nyamira. Hatutaki fujo, hatutaki uwizi wa kura. Ule mwizi ambao umepeleka, tumeona kwa gazeti, ambaye ameibia wananchi pesa ya hospitali kule Kenyatta National Hospital. Wewe mpeleke kama ni huko mbele, lakini uwizi hatutaki katika kaunti ya Nyamira. Hapo tuko pamoja. Na pia tunakuambia sisi hatutaki utuuzie siasa ya uongo. Uwezi ukadanganya wakulima wa chai, kwa sababu niko kanisa leo, mimi naongea kutoka kwa kanisa. Uwezi ukadanganya wakulima wa chai eti kwamba umetengeneza kilimo, ati wamepata bonus mzuri na ila kwamba wamepata shilingi 10. Rais wametengeneza bonus kweli? Kwa hivyo usituletee uongo mheshimiwa. Na sisi tuna imani. Tumeambiwa leo tuombe Mwenyezi Mungu, kama tunatafuta kiti ya urais, tunatafuta tukimweka Mungu wapi? Mbele. Na 2027 kwa imani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mimi nazungumza kutoka kanisa, tutaweka magoti chini, tutaomba na tutainua Biblia, na kwa imani ya Mwenyezi Mungu tutaweka kijana yetu anaitwa Dr. Fred Okengo. Hiyo ni sauti ya wananchi wa Nyamira. Wewe kama unaenda kuleta maneno mengine wewe leta, lakini sisi tumeweka Mungu mbele na tunajua kwamba 2027 wananchi wa Kenya watatusaidia na tutaweka kijana yetu kiti ya urais ambaye anaitwa Dr. Fred Okengo. Wangapi wanasema tutaomba na tuombe mpaka tulete hiyo kiti ya urais? Haya, wewe umeona mheshimiwa, sisi ni Mungu mbele. Bantu basombire koru Nyamaiya ward, abantu barusigu Nyasiongo ward, abantu barusigu Kerenyo ward, bayirukisi buna bakoire na gocha baje gusokyo mu president itokoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i. Bora tigamba boli bali bakarari na bare gambara byabange igonta gete buna rero twasomi ungato motegeme omonene Nyasaye bali bagenda bosongo bali bagenda koragera tigabaragere, lakini ese etebe toje tobaro kinga ninto abange nenda ndo bamintonda gete morigererie siasa gendere Kenya. Chiba election inchiro chinyinge kirase, lakini ngari tukori arere weekend yo moiso ekero chikura chikale go chiwako weekend yo moiso constituency yoka gose ward yoka President Ruto atalire hata gete korigeri nango bware chikura ne county ya Nyamira. Ese ngenjata getaso umwana oyo mintokoro kuna Dr. Fred Okengo Matiang'i. Chikura nchire baka baringo sobo, lakini baringo bata beti mu muromo inga tote nena ikiara ndota itosoki koruseita mondo da yote nei, lakini iga kusi na watu tagete kosoki kwa bantu ba minto una chikura chiko ikataro 27 twakere kiombe kirigia uda linde tosoki omwana itokoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i. Abakere sto mwacha mangarai onko basabaiga una mwai urero obora inyasa okorwa omo president yo mukoro kwa William Amini Uhuru Kenyatta nero monyene una nyasa okore bintu bia oli Dr. Fred Okengo Matiang'i omorange iribo ikoyo omotebiringa abaikoyo ndu twanjire koba ekerogo kyo president, lakini una naene nyasa akobanga bono gusi mwabeke irwa amatemu gakare aramisi tarehe 27 mobu akachikura mworo kina mwangiro mwano ino korusika ali kuchimara basekere abantu babo bararaga bada na morusia William Ruto chianga momo bosoku tarehe 27 ntuno yo toto korusichianga tochikoba yoyo isi
nonko basaba abantu baminto tigatotenene nyuma y'abantu batenene birogo yo bwato moiri Nyansiongo oyo mwato moiri Kerenyo twakere abantu twajorere kubekirombekia UPA umwana osiemo na isari togoroka na senior twajete emara baba no mweshimwa tonyare ande to kokwana ororo na abantu abamu 20p esama abera ikero mwana liga oliyo ndelije oliyo olengo ingasirete sumbosko no wepara nande no mondore gore gasindia no mugako yo mwabo senior no mwalimu twasika matuka amanya tokaibona 20p nga esekero geke otogocha kotigero mwana oyo mwabo atenene atabokirite ngi ntoibona netekabire naende wala ninga yo abantu bande bakorwa baje bateba nango beka baro muntu nenda aje kopingo mwana ekigyanya mayagara kinto kole binga no mwana toko aseigo abantu baminto basa wese njira ya bene nabagirango baminto pi abagirango baminto pia como wake kura litukuli aramisi tigatwakere umwana oyo Kristo siemo atabokirite moria ntoda giti kumanya bwana mahana ye chama aliye simati yenyara girenga aga no to bochikuchia abuna to kare abuna to kobe ngokora manyiro chikorangeria oyo minto Dr. Fred Matia una pasta ate bo morayo muya igokorana ngakia korosie binto buya yenga uno mogasori yo saine o mambio ko barabia inungo le mamole kawa mtu ajeta no mheshimiwa Matiang'i omheshimiwa Munya na baba abege reforms chie kawa ngakieria echeri mwari koria siringi 60 bona mwari ya 100 embuni ayarenge 150 ngapi natisi bona mwari ya 270 tigatowe kebre Matiang'i kero kebo president ebintu bimese torusie chipre emoto yo kotebo bolimo mwaro chekararu ete speech ali senate ya Ramisi igata betanga bono rosi dio bolemi aya abana mbia bala aya onye mwategere ete speech ya president igata betanga rosi dio bolemi kuna president ndio sitanya korosi una balemi becha bono mogo gete bona limwanyo lete bona asibiye kuna mutanya konyo mwanyo lete bona asiyegia ile mwanyo lete bono mondo uno yo gotongai na maiso marane ne toji wakere kura ago tongai na boli toroji aseigo ditukoli ya Ramisi otoko na chekina na ende ntotage tintu eburubu otote tuake chikura une kanisa ya tosomirire roga toake chikura chiomolembe ntotage tikora bantu bagwitera manyinga ntotage tio boibi omweshimiwa yo korokosoro otoko musabanga gwansira lero nyendi yabo mondo mongwana agire sauti mogirango tacha gocha kamera mwanja kabire yo akira alia no mheshimiwa William Ruto aira State House nere atege dororo ato eliba omonto togo jiwaga na chikura ogera to waga chikura igasire tio bo moto tatege mete nango sirale na ende ndo gotaka ekero togo jiwaga chikura ditkolia Ramisi torole inga naenda manyinga kuitikale ese account yede ya Nyamira mo wanjira nabo gochonya ndiri mwaba bangwana nanga mo